Iki cyumweru muri Bungabunga Ubuzima, indwara yo guhagarara gutunguranye k'umutima ni iki? Ese ni gute umuntu yayirokoka? Muganga Ankitesha, inzobere mu buvuzi bwa siporo bwibanda ku ndwara z'umutima, araduha bimwe mu bisubizo. Ikindi, virusi nshya ihinduranije ya COVID isa nk'ikwirakwira vuba kurusha izabanje, ariko impuguke zivuga ko nta mpamvu yo guhangayika. Byongeye kandi ONU ivuga ko abana n'urubyiruko bagera kuri miliyoni 7 bapfuye mu mwaka wa 2021. Hanyuma indwara yo kuremera k'ubwonko ntiyabereye inzitizi umusore wo muri leta ya Virginia. Izi nkuru hamwe n'izindi ni muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Ndebujeniya Mukankusi. Uko umutima utera uba wohereza amaraso mu bice byose by'umubiri, ukanatanga umwuka mwiza wa oxygen. Ihagarara ry'umutima ritunguranye ni uburwayi busaba ubuvuzi bwihutirwa. Bitandukanye n'indwara y'umutima, inzobere zivuga ko uguhagarara k'umutima gutunguranye kubaho iyo umutima udakora neza ugahita uhagarara gutera. Ni mu gihe indwara y'umutima yo iba mu gihe amaraso atemba ajya mu mutima atakibasha kuhagera. Nk'uko bitangazwa n'umuryango udaharanira inyungu American Heart Association, hafi 90% by'abantu bahuye no guhagarara k'umutima bari hanze yo kwa muganga, uburwayi burabahitana. Ubutabazi bwo gushitura umutima no kongerera umwuka uwagize iki kibazo bizwi nka CPR bwongerera amahirwe yo kurokoka uguhagarara k'umutima gutunguranye. Ubushakashatsi bwerekana ko ikigero cyo kurokoka batageze kwa muganga ku barwayi bahuye no guhagarara k'umutima bakorewe ubutabazi bwa CPR cyagiye kiyongera kuva mu myaka 40 ishize. Ikigereranyo cyo kurokoka nyuma yo guhabwa ubuvuzi bwihutirwa kiri hejuru ku barwayi bakorewe CPR kandi baba mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Umukobwa wa Elvis Presley, Lisa Marie Presley, wari ufite imyaka 54 y'amavuko, yapfuye nyuma yo kugira ikibazo cyo guhagarara k'umutima. Ku bundi buvuzi bwagenze neza, ariko umukinnyi w'umunyamerika Damar Hamlin yagiye mu bitaro, ubu ariwe mu rugo nyuma y'icyumweru afashwe n'indwara yo guhagarara k'umutima. Inkuru irambuye. Mu ntangiriro z'uku kwezi, umukinnyi w'umunyamerika Damar Hamlin yasakiranye na T. Higgins, umukinnyi mugenzi we bakina. Nyuma y'amasegonda make, uyu mukinnyi wa Buffalo Bill yararyamye atanyeganyega, akikijwe n'abaganga ndetse n'abakinnyi bagenzi be bumiwe. Uyu mukinnyi w'imyaka 24 yafashwe no guhagarara k'umutima, akorerwa ubutabazi bw'ibanze mbere yo kujyanwa mu bitaro mu modoka itwara indembe. Bwana Hamlin yafashwe no kugagara k'umutima ubwo yari mu kibuga, kandi byahise bibonwa n'itsinda ry'abaganga b'ikipe ya Buffalo Bills. Ibyafashije ko bahita bamukorera ubutabazi aho ku kibuga. Bahise bamushitura, byasabye ubutabazi bw'ibanze bwa CPR no gufasha ko umutima wongera gutera, kugera ubwo bamuzana ku bitaro bya kaminuza bya Cincinnati. Uguhagarara k'umutima kuba igihe umutima uvuye mu njyana utereraho ugahita uhagarara gutera, nk'uko bitangazwa n'ikigo cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe ubuzima. Ikibazo cyo guhagarara gutunguranye k'umutima kigenda kiyongera bijyanye n'imyaka, ndetse abantu bakuze baba bari mu byago byinshi byo guhitanwa n'uko guhagarara gutunguranye k'umutima. Abakinnyi bakiri bato bashobora kurwara indwara y'ihungabana riturutse mu gatuza ribyara ugutera nabi k'umutima, ndetse kenshi bikaba byanaganisha ku rupfu rutunguranye. Hamlin yarokotse iyi ndwara ndetse yasezerewe mu bitaro, mu gihe abaganga bakomeza gushakisha impamvu y'uko guhagarara k'umutima. Agaragara nkaho ameze neza, kandi nta mpamvu yo kwizera ko atazakomeza inzira yagana ku gukira. Abashakashatsi bavuga ko uguhagarara gutunguranye k'umutima kukiri impamvu izi imbere mu guteza impfu hirya no hino ku isi, kandi kwihariye 20% by'imfu mu burengerazuba bw'isi. Abaturage bo mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buri hagati nibo bugarijwe n'umutwaro munini w'ibyago bishobora gutera indwara z'umutima nk'umubyibuho
ukabije n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Inzobere zivuga ko ubuvuzi bukozwe mu minota mike ya mbere ikurikira uguhagarara k'umutima, nko gukorerwa ubutabazi bw'ibanze bushitura umutima, ari ingenzi cyane kandi bushobora kurokora ubuzima bw'umuntu. Ni iki cyatera umuntu wasaga nkaho ari muzima gufatwa no guhagarara k'umutima? Ese uguhagarara k'umutima gutandukanira he no gufatwa n'umutima? Turi kumwe na muganga Icyo, ni inzobere mu buvuzi bwa siporo yibanda ku ndwara z'umutima, akorera mu muryango MedStar Health. Aradusobanurira ibindi byinshi kuri iyi ngingo. So as a review, the heart functions as a pump, right? And so the pump, the function of it is to send blood, which is oxygen and nutrient rich. Nk'incamake rero, umutima ukora nk'ipompo. Iyo pompo umumaro wayo ni ukohereza amaraso arimo umwuka usukuye wa oxygene hamwe n'izindi ntungamubiri mu bindi bice by'umubiri kugera no ku bwonko, mu mpyiko no mu mikaya. Rero guhagarara k'umutima ni igihe umutima uhagaritse umurimo wawo bitunguranye. Ubusanzwe ibyo biterwa no gutera k'umutima ku njyana mbi, ibyo bita ventricular fibrillation, aho umutima uba usa n'utitira ku muvuduko uri hejuru. Ubusanzwe umutima utera ku njyana igendera hamwe, aho wikanya mu buryo buboneye, ubwo aba ari bwo uba wohereza amaraso mu bindi bice bisigaye by'umubiri. Iyo umutima urimo gutitira muri bwa buryo, imikorere yawo isanzwe iratakara, hanyuma ingingo z'umubiri ntizigerweho n'umwuka mwiza wa oxygene n'intungamubiri zikeneye. Kandi mu gihe utagize icyo ukora mu minota mike, ibyo bishobora guteza urupfu. Rero mu bijyanye no gukumira uguhagarara k'umutima, hari ibintu bike umuntu yakora. Nabishyira mu byiciro bibiri, kimwe ku bantu basanzwe bafite uburwayi bw'umutima buzwi, ikindi ku bantu badafite indwara n'imwe y'umutima. Niba uri muri iki cyiciro cya nyuma cy'umuntu udafite uburwayi bw'umutima, ni byiza kugerageza kubaho mu buzima buzira umuze. Ukirinda kunywa itabi, ukirinda ibiyobyabwenge kandi ukajya wisuzumisha mu buryo buhoraho. Rero niba ufite nk'uburwayi bw'umuvuduko ukabije w'amaraso, ufite ibinure bya cholesterol byinshi mu mubiri, cyangwa ubana n'indwara y'igisukari ya diabete bizwi, ugomba kugerageza gukora imyitozo ngororamubiri iminota 150 mu cyumweru. Ibyo bishobora kuba gukora siporo yo kugenda n'amaguru. Kandi mu gihe uri ahari abantu benshi, wasaba umuntu akagushakira ubufasha bwa hafi. Niba kandi uzi gutanga ubutabazi bw'ibanze bwo gukangura umutima ukoresheje akuma kabugenewe gakoreshwa inyuma ku mubiri, wabikora. Akenshi ahahurira abantu benshi wakabona, cyangwa ukaba wanahamagara umukozi uri hafi akakagushakira. Ariko kandi mu gihe hari umuntu wa kabiri wagiye gushaka ka gakoresho, wowe wa mbere wajya kuri wa muntu waguye ugatangira kumukorera ubutabazi bwa CPR n'intoki. Niba uzi uko babikora, ibyo ni ugukanda ku gatuza nk'inshuro 120 mu munota. Minisiteri y'Ubuzima y'Afurika y'Epfo ivuga ko itabona ko ubu bikenewe gushyira mu bikorwa izindi ngamba nshya zo guhangana na COVID-19 muri icyo gihugu, cyangwa ku bagenzi bava ahandi, nubwo ubwandu bwa virusi nshya ya Omicron yo mu bwoko bwa XBB.1.5 burimo kwiyongera muri icyo gihugu no mu bindi bice by'isi. Afurika y'Epfo yagaragayemo umurwayi wa mbere w'iyo virusi nshya yihinduranije, kandi inzobere mu buvuzi rusange zivuga ko hari bimwe mu biranga iyo virusi bituma ikwirakwira cyane kurusha izabanje. Ubwandu bwinshi bwa virusi yihinduranije ya XBB.1.5 ubu buturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza no muri Denmark. Umugabane wa Afurika umaze kugira abarwayi ba COVID-19 bagera kuri miliyoni 12, kandi 95% muri bo barayikize, nk'uko bitangazwa n'ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo. Hagati aho, Ubushinwa bwatangaje ubwiyongere buri hejuru bw'impfu zitewe n'icyorezo cya COVID-19. Komisiyo y'igihugu ishinzwe ubuzima, ari narwo rwego rukuru rw'ubuzima, ivuga ko abantu bagera hafi ku 60,000 bamaze kugwa mu bitaro bitandukanye bazize impfu zifitanye isano na COVID kuva mu kwa 12 k'umwaka ushize wa 2022. Iki gihugu cyari cyaravanyeho mu buryo butunguranye politiki yacyo igamije kurandura burundu ubwandu bwa COVID mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12. Raporo nshya ya ONU ivuga ko abana bagera muri miliyoni 5 bapfuye mbere y'uko bageza ku myaka 5 y'amavuko, ndetse n'abandi bana bagera kuri miliyoni 2,100 barimo ingimbi n'abangavu n'urubyiruko batakaje ubuzima mu mwaka wa 2021.
Iyo raporo igaragaza ko amahirwe angana yo kubona ubuvuzi bwiza ku bagore, impinja, abana, ingimbi n'abangavu yashoboraga gukumira izi mfu, kandi ko ahantu umwana avukiye ubwaho hagena icyizere cye cyo kurama. Abana n'urubyiruko bapfuye ari benshi nabo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara no muri Aziya yo hagati n'iyepfo kurusha mu bindi bice by'isi. Mu gihe impuzandengo y'imfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 ku rwego rw'isi yari impfu 38 ku bana 1000 bavutse muri 2021 muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, iyo mpuzandengo iri ku mfu 74 ku bana 1000 bavutse. Indwara z'ubuhumekero, impiswi, iseru, imirire mibi, malariya n'uburyo abana bavutsemo biza ku isonga mu mpamvu ziteza izi mfu z'impinja n'abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko. Ubumuga bw'Ubwonko ni itsinda ry'indwara zigira ingaruka ku myitwarire no kwiyaka kw'imikaya cyangwa se ku gihagararo. Buterwa n'ukwangirika k'ubwonko bukirimo kwirema butarakomera. Akenshi ibyo bikaba mbere y'uko umwana avuka. Cyakora tubafitiye inkuru nziza isusurutsa umutima kuri Adamu Tobin, urwaye bene ubwo burwayi bukomeye, ariko ntibyamubujije kuba uwakira abantu icyarimwe n'umuyobozi ushinzwe imbuga nkoranyambaga ahacururizwa crème glacée cyangwa se ice cream muri leta ya Virginia. Masquerade 2. shyira buto y'imbeba kuri 2. Masquerade kuri 4. Is this what you want now? Is ibi this nibyo all right? ukeneye ubu. yego. Wake up. Mouse 9. Mouse click. Kanguka, buto y'imbeba ku 9. Kanda buto. Most of us Hafi ya twese use dukoresha a ibi. mouse, Masquerade 2. buto y'imbeba kuri and we 2. just move the mouse, and we do immediate click. kandi duhita twimura imbeba tugahita dukanda kuri buto, hanyuma icyo dushaka kwerekana kikaza. Ibyo ubona Adam ari gukora ni ibintu bimwe, ariko arakoresha ijwi rye mu kwimura imbeba y'imashini aho gukoresha ikiganza cye. Kandi urabasha kubona inzira zose, bisaba ngo turangize ibyo tugomba gukora mu buryo bumwe bwihuse. Uyu munsi ndakwereka uko nkoresha imbuga nkoranyambaga z'iduka Jake's Ice Cream ryo mu gace ka Falls Church ho muri leta ya Virginia. Right now, Adam arimo kureba ubutumwa bwa email bwaturutse kuri Robin bwometse inyandiko eshatu. Hari ubwoko bw'ingano zitandukanye ice cream itegurwamo. Adam agiye kubishya ku mbuga. post them. Ngiye kubishyira ku Right now. I post on Twitter. ngiye kubishyira kuri murandasi ubu nonaha. Ndabishyira kuri Twitter, Yelp, Google Business, Facebook na Instagram bya Jake's Ice Cream. Benshi mu bantu baza hano bumva ko turi iduka riha akazi mbere na mbere abantu bafite ubumuga. Dufite abantu bake bafite ubumuga bakora hano, bake rwose, bafite imyaka iri hagati ya 18 na 46. Mu gihe cy'akazi kanjye cyose nakoranye n'abantu bafite ibibazo bisaba ko bitabwaho byihariye, abarwayi ba stroke, abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, abafite ubumuga mu kwiga, abakomeretse mu mutwe n'abandi. Icyo mvuga nuko icyo cyabaye ikintu naharaniye na mbere yuko ngira mwishywa wanjye wagize ingorane nk'izo, kandi naje gufungura iduka rya ice cream ryihariye rya mwishywa wanjye Jack n'abandi bantu bameze nkawe. Ubu ni ubucuruzi bugamije inyungu, ku bw'ibyo ntidushobora kwakira inkunga hano. Enjoy. Muryoherwe Enjoy. Thank you. kandi murakoze. We don't have a job description here. We expect the kids to learn how to Ntabwo do tugira ibisabwa ngo dutange akazi hano. Twitega ko abana biga gukora buri kimwe. Sinita cyane ku bumuga bafite ubwo ari bwo. Uryoherwe ni byiza cyane rwose. Ihuriza hamwe Facebook na Instagram. I like what I do because it makes Nkunda ibyo nkora kubera ko bituma umunsi wihuta. Byongeye bituma numva ameze neza kuko hari icyo nshoboye gukora mu isi. enjoy. Thank you. Uryoherwe urakoze. It's really fun. Thank you very much. Ni ukuri birashimishije rwose. Naha dusoreje ikiganiro Bungabunga Ubuzima cya none. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama za gufasha kumererwa neza ndetse n'ibishya biheruka kuvumburwa mu buvuzi, gumana n'ijwi ry'Amerika ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa@radio.tv.com. Wadusanga no kuri Facebook na Twitter
na YouTube VOA radiyo yacu. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza muharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.